Di-generator tsa Eskom di ne di etseditswe ho fehla motlakase nakong tsa tshohanyetso le tseo ka tsona phepelo ya motlakase e leng matla, empa ka baka la mathata diteisheneng tsa phepelo ya motlakase di-generator tsena tse fehlang motlakase ka diesel di ile tsa tlameha ho sebediswa kgafetsa. Di-generator tsena di hloka dilitara tse dimilione ho fehla motlakase. Lapeng mona ha o company tse kgonang ho fepela Eskom ka diesel e lekaneng bakeng sa hore di-generator di fehle motlakase. Diesel e sebediswang ke e tswang naheng tsa matjhaba. We have to implement stage 4 at this point in order to reduce the usage of open cycle gas turbines, which burn very expensive diesel, and there is insufficient diesel stocks in the country to sustain this current burn rate. Ho bile le mathata seteisheneng se sebetsang ka bokgabane sa Lethabo se Freistata, e nngwe ya dikarolo tse tsheletseng tse fehlang dimegawatt tse 600 karolo ka nngwe e kwetswe lebaka e le mathata a setekgeniki. Diphephetso tsa setekgeniki Lethabo, Tukuta, Kendal le Matimba di bakile hore Eskom e kenye tshebetsong mokgahlelo wa bone wa ho kgaolwa kgafetsa ha phepelo ya motlakase ho fihlela ho sane hoseng horeng ya bohlano. So they may have run out of diesel stocks in South Africa and they're waiting for the next ship. Obviously ships come again, they don't come every single day and you have to order them in advance, and there have also been some disruptions on shipping. Nakong ena eo ka yona diteishene tse fehlang motlakase di hulang ka tlhako tsa morao le di-generator tsa diesel di haellwang, kgonahalo e matla ya hore phepelo ya motlakase e tla kgaolwa haholo ho feta pele.